En il rapport de Amnesty International stat scret che in biaras seien els drets humans bo vegnit tenien nel 2014. Si in Tirmon seien rodont 57 milions cristians in la fuigia. A schibiars scoda pisia tontons bu pli. El scapian ort plirs motivs. Berlina per quei che han bo vunde de meia a de beiveren luchtiara. Auters prevedu jares ni per quei che ston scapà de lur regenza. En il rapport sta descret che in tiaras nur che vim fattiu jara, per esempio la Siria ni l'Ucraina, prenden les gruppes che combatten bores guards in la jaut. A per quei ston net scapà. Mo ort la Siria han iom vergau 4 milions scapai. Jars viven ussa en camps de fugitivs en tiaras per la Siria. Il rapport criticesce vinavon che las tiaras dell'Europa che han pas vessen siu prendersi de pli fugitivs en tochen che pus pel pas en lur